Abrante now or the mayor look alike no. May Stephen Adom Kyei Duah, may man a last warning. I am giving him last warning. May Stephen Adom Kyei Duah, I, Stephen Adom Kyei may Duah, man a last warning. I am sounding a last warning to him. Mary. Amen. 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 Tieniye. Some boy now look alike the prophet Adom Kyei Duah. Be very careful. Abofresa, a man no do mauso. A boss won't you? Hweye. Baby wo di agroko no. Enya ho di agroko. Ma me a obata wo sa abofra look alike no man wadaroma. Wani tua. Muni mpefe sa di akwayi yenye. Anye be mate. Mate so a mahu. Je na makache mo ba no. Mema wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. The way your first timer bomodia subscribe me a notification is so send anytime bia ya di video betu mu so nsabeka no anya bia hwe uhwe wia comment fa ho kire wadwen efa video no ho ebusua like na share video no emo bia so enya binhwe me dasi bebre ebusua look alike the assemble ba mubekaya yenye look alike bebre ewo Ghana hanum say ye working promise look alike Kwame Eugene look alike Kidi look alike Famille look alike Medical look alike Mr. Drill look alike chese look alike bebre aba ama omukura no omuhunsemo aba warnings aba ebimu nso agi omu de atumu achese omu no omu yeden etwitwetwe videos ahodo ama obia hu se busua omu de omu ayeden omu agi omu atum ene ebimu nso send warnings strong warning ekomo omu look alike ne se omu yeden omu hweye no man ko yeden omu anko yusu omu nyom anko perform anko jiska sa warning isi nyina ba enso busua look alike no ba no mo ba every day nya different look alike every day bia different look alike a show up na when you ohonu mo na yehu say obofour reverend obofour ni look alike wa pop up ana Adom Kyei Duah onu so look alike onu so ye den onu so pop up ema omu mienu omu ka omu ntoma bomu a bebia no omu mienu na eden omu mienu ne nam ema abusua omu ko obofour asori kra mo obofour reverend obofour eche omu ska a enye ska ketuha na wena abusua look alike no aya omu take advantage of the look alike no edi ye no omu afoforo ebi mu chasket edi kogu social media so na eye Adom Kyei Duah ni look alike no abusua oni obofour look alike no omu kutwitwa skate bia na ensemu a omu keka no mu no ne ya omu ye no mu no na chese eya akoye den eya akogu Adom Kyei Duah ho fin efise ne ya omu ye no mu ne ensemu omu keka e skate no mu no emankofo di Adom Kyei Duah no atem enti egu look alike ni ho fin no na reflect eko the original Adom Kyei Duah no so na no abusua eno ana ama osofopon Adom Kyei Duah na nkasa abusua oba out e de warning kesia emu oduro e man look alike ne se otie na ne final warning ana oyeden ode mano se on chain ho every look alike no ho okane sa 3 times se on train ho enfree sa look alike no ho owieye anabusua odase
Nebusia sa warning ni ba ye no moamusu nim se eyeye ya Kwadwo Nkansah Lilwin honom ano ye den okọ asori ne sofo pon ene Adom Kyei Duah enti Kwadwo Nkansah Lilwin ono so aba out e the warning kesi a tese mu oduro e the ama Adom Kyei Duah look alike no say sanye papa ba out abeka no ono so ka kire ne say sa look alike na all ye no osi onyai sa look alike no eye ne last warning na so obi ene hwehwe na se na all pushi no e ma ne ye de all ye na so onim se enipa kukudam ene tai na chi enti na wonya vim e de ye de all ye na eni omo nso omo akukudam pa enti se wonya ya eni asem ene beden ebeto no ebusua mumienko ni enkohwe emra osofopon Adom Kyei Duah no de warning chechirenche no e mani look alike no ni ewia ni akohwe Lilwin ono so warning na ebusua ode ma look alike no mumienkohwe abrante na ode meye look alike no me Stephen Adom Kyei Duah me man last warning. I am giving him last warning. Me Stephen Adom Kyei Duah. I, Stephen Adom Kyei Me Duah. man last warning. I am sounding a last warning to him. Mary. Amen. 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 Believers all the way. Philadelphia and Shikonkron. Adom Arakwa. Philadelphia Bushia. Mfanchem se me kasa kakra. Sidi kwa se kasa mpa mfanchem se makasa. Jedika Onyankopon ehira a generation prophet. Prophet Stephen Adom Kyei Duah. Enen hokani ma Millicent obatampa na hema papa bi. Asdan komba Philadelphia fo nyina. Second chance ahefo nyina. Adofo Philadelphia ma inim se onyame nam ya papa Adom Kyei Duah so amwa kire kwan fa so ene panin fokasa watete a kire eni di ni bu a osi a kire ewiase nipa nyina. This is the time say yankasa adofo nipa be se onyame adwuma isan se yamma kwai amunyame adwuma nipa ntonasi so many years and nyamsom ayire free on my garden a obunyame dimpa na ebinum mpati ujuma wonti asi na samre ya bra Onyankopon ayi ne ba the defo the voice of God the prophet of Adom Kyei Duah amo my Ghana ama ne nyanosum de amo mawemu ebirum solia efrifie o maame o papa wonana wunua ense bebebe enam suma ebinum akum maamenom ebinum apom papa ebinum aponua ebin ponkono krom ebinum Nkansah across so many years and the prophet Adom Kyei Duah nyamedina pa amo my Ghana ama sane no nyina no above from almost 90%. Na oma we your maya adipe koswa na enipa bi mu asoletia se na beya wabambabu no aja ne pa na wo ye no na po we abakasam amana bambabu a ana abakasam amana jejuma pa wo ya enye the prophet Adom Kyei Duah esanse ya wo kare nyina no ehu hia nyanya makwai amma sankaka hunu no ene na matantan a mudi adi binom amumu kro no amumne ma ase no yampi amma kwa am sa no fon tantan no munye entia nyamedwuma a ayeka ma abama empanimfo ahemfo ahemmanum ministers lawyers MPs ena na me wafon kokko emwafo ma ba wanyina
Apotchi, Philadelphia. Adofo ade. Ana de paba. Nili papitrasi. E prane se yense no. Na be se bibia. Nenye unyame odo ba wiase adwuma. Tini. I'm talking about look alike for about the star. Menkasenge eye nemum nipa na we look alike no. Ye de wo ye. O family Kwadwo Nkansah so look alike anya boni o. Nemo me actor me tunyom me seji me. Ye the same thing. Menya kronfo ye the same thing. That's my family look alike. And Salim ko wiade. And could depend in for them. And send nipa apartment sa. A basa ugumen masi. And at the same time, I'm talking about look alike na was saying what they Adom Kyei Duah no. Awafa edia onyame dia ma my Ghana. Edia esuche wa wonim. So officer din we unswa dem fare nimpa. Officer look alike we are and kanya bone. E den no look alike na ye. Ne wo ye no. Busawo se eyemo ana. Okay tu mun kasa nkyerɛw. Ye fia ofim no ebi nkasa nkyerɛw. Enamfa wo obi nka kyerɛw ye ne. Ade no fa Prophet Adom Kyei Duah look alike. Onye sinitwani. Onye mintuni. We are prophet. Yamidifo. Sakwafa. Ye the same thing. Ninyuma wo ye no. Nefa bo nyamedwuma. Ne kasa. Na ho brase. Tema owode manipa. A wo gire se hwi ni ho. Bi wo mpa, woni tai bibi na wo ni miasem. Wo mfo no, ti bibi no. Believe go onyame chi nanim hwi no, onyame no. Now see there be nemmom. Obi look alike when e de gu na numasi. Ni be pina kasa kyerɛw. Wanso mfi. Na de osi wachi. A wo ye se dwem ne ba meta wachi no. Let me tell you. Bibi sina ma mentima anyi wo, fo bi chofo ntima anyi wa. Abonsi ni kuro mu na cha obegye. That's nyame itua oka. Nobody obetima je. Nyame kesi wa nobody obetima je. Nyame kuwa nobody. You matter what, so a billionaire want me you feel Yankopon sem. Tiri o si wa chi a wo hye o se di sanse hu we efetia panyini the prophet we no enti Kwadwo Nkansah nkyerɛw. Nkansah nkyerɛw. Do si wa chi no so we look alike. Now kotra mo ti di na te so e konfu ko wiade eya ebe de dana. Let me tell you. Ewesi we aso. Wa bra bonti wa na wunku. Ne wo ye no. Ne be bitia wo na e basa na na wiase a. Emfa ko se ofiefo. Emfa so maame. Emfa so papa. Emfa so busuafo. Now if you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. Yo ye hu bi. Nanso ya ekom ni ye hwemre. Wonya wadwen so bejai. Na wonya wan so betie, omo no kasa obusuafo asem so beja sa ne ma na wo ye. Wotim ko twasini. Look alike prophet wo twasini. Onya sini twani. Uko twa moving. Me am call me boys bi. You two for boys bi. I bro the face atabi. Emma omo tim bia na no di wo look like so say Adom Kyei Duah no. Di watem di Adom Kyei Duah kan na man sefata. Kire wa wo yawe. That's one I want na bi no namu. Indirectly who did that him? Wontimi o kasa pesa kasa Nyankopon eka e kire mfema na mfema de ko. 2% mu di na tem ntino
And what should I quite say? When you attempt a prophet, say, what here? Say, you look alike. No be sure what I'm personal. Me no attack me. Chini, mini if you ever catch you. Name be very careful. Be very, very, very careful. Be very careful. Nanya mini fo anyame nkasa nsa wo so. Enim le fani agro. Nyomo ya azanza na ntro ebu nkofo jiska ni bi. Ana o ka asema enye ho. Genuine. Be very careful. Ya beka mupo anamo dikai na dikai. You matter what? Do shi wachi a o ka kire mu mamusika tiniye. Oni sika nsi mu bia. Ne mu amene pa de enkasa. Tieniye. Someone who look alike the prophet Adom Kyei Duah. Be very careful. Abofreso a man no do mauso. A boss so wonche wiase. Hwiye. Baby wo di agroko no. Enya ho di agroko. Ma me a obata wo sa abofra look alike. Man wadaroma. Wani tua. Muni mpefe sa di akwayi yenye. Anye bi mate so a mahu. Je na maka che mo ba no. Maka se na mantia. Maka na wantia. Se dachi bi ansiye na na mankoyi a. E mana mo so wo. Ene suban ana yere sa. Eja wo de abofra na ba wiase. Je na wo so aka. E papa na mo e maame na mo. Mo me ni abofra na nkasa. Se ba bia wo kro no. Ahonya ma no. Do o share kira o pusis won ko no. Also enya ma no. Na mo ye dey Philadelphia movement Believers Worship Center. Anya me dia bra wie mmirim. Ama nne ye kwen na nse ba ifu efie. Ye na nse obi taye, ye na nse obi na ye. Onya firi so. Aye mo ebaye, e ma mama baye. Ene ye da ne da. Sanya me sumwe, sa solwe. Samo twese bagu a, let me tell you. Na mo ye dey. E bo sa. Bilent min tunida. Sasa ne kwena da hono. Ne kwena da fom. Ne kwena tuni baba. Ne kwena nipa di akire. Ya faso obi a wo tie preach na. Na kra koma na ware waba. Timesre adofo mo ya we. Mbasa mo ya na papa na kasa bia ebia enye. Nanso ye gina amanya madwuma. Muhwe YouTube bloggers any boys ama fam ho scared mo entimi nton kwa anyone ya banasa say gise obidin tika some to be very careful amwaye yesusa mumi nya ensuasua pa ni nyini che na Philadelphia and no man ganam uche mutaya ikuta more than 8 Abusua na nie ensem no anabotie no eye osofopon Adom Kyei Duah one na sori ba Kwadwo Nkansah Lilwin anaboye den moti wo mka no se reverend obofour ni look alike no ono de o show ni love no man is scar Adom Kyei Duah de say abusua wadwa kakra if you ensem wa efifre ni look alike no ho ba no enam skit bia o twetwetwa no say efin bi ya eden ya kotalitali huntino say ebusua wo jakakra nti say look alike no wo tia ene futu pa ana onye den onkope enye sa asembe badebi wo ahanom skeleton man TV we see a top form wa ye de bebro nti say won subscriber bomodin subscribe me da si bebre